Ang pagtuloy lang nito kagawin na sa case made bang investment pagkakaroon ng CCPA dan si anglo dan CCPA ang part kita may taka Jakarta dulu STL ta dulu laban ang kapag la songbong ako ku KFA kaya ala bukan Karbi Anglong Karbi Nationalist Youth Association na teman dulu Buya dulu sila jointly lo nasa press meet din din pagkikita panang ko watin mo kailan non man lo social media long ka teklong lo press la kapag media long ka teklong lo bang tharo ke thom rabang tiket ko se din to apply ke long lo bang tharo ke thom rabang tiket pore sa lo third grade la pen fourth grade atum aphan non ke than lui ko alam si klang lo la sila bang ke koson si ke thani ma kopiat ke si ke thani ma la so lama bang kan si da Karbi Anglong ar lo ke hala service ke lo atum ma si tame hala tum ta je mangku lo ke tum ka to ka ve tum si ta mangku lo la se nili tum pen ka pachini ang tum bang ke lai lo la tumi declare kami tuman appointment ni kili ningkan selkep atau ningkan selkep ningkan cepak langsung dulu lang itu kan benai putar ningkan fokus sosial ningkan proxy yang dulu langsung dulu langsung itu kan appointment lapenda nili tungke teglong bang kelai lo appointment kita APCCF appointment kita lapenda non sokos notice kape kelangkar ke isu da APCCF dan si ke isu lasila dake appointment kipia bangsi non aku kepilih aku jila sokos notis ke hang kosong kopi arupong memang kopi ke rumah ke nilai tum sita cini ne lagi ala cini bo kita nilai tum itu begini pakai no pikir tanglo service job pikir tanglo tapi natum la kuana ningkan bangke kupila salary datu kage regular lo lasot tengsi la tum kelong nanya samanta long at lo kusini tum cini lo increment long lo regular lo salary regular lo lasong gong pen ke GIS tambah NPS tambah ala dia ta lo lasong gong pen service role ta lo lasong gong pen ke kopiluma sakoi pusi kopila bank along loan ka do ka besi ta lo la sinon men jong sa lang itu kan ke tham kulo kan te la ke emet hang amungi depan ke isu macam sing mandet lan par sitame nona press pini ne long ke theng long at teng bang ke ili tu ma CM ke hai la son si ke ding ka hidu long ke theng long tu la tum non ke klem tang tu bang paro thom dona bang paro thom ra bang tiket no tu mana thang et pro fresh application se hang tu ko la so long bang ke la non klem tang tu bang pan ke long tu la si la bang ke lam ke joy nili tumi puje bang ke lam ke joy tu kunang ko ba te bang ke upil ma non jong si fresh application hang dulu pulo tante fresh application hang lo pulo te non ke hala qualification ta nang break data hai ko mene ningkan kya ka prang ningkan se kya ka prang isi particular third grade bang jong si hala so ke HSLC nai pulo te non ke graduate nai pulo te la tu non ke bidun non ke apply apply du non ke lampar si tame arta alam da daket kodunde da doko lasi labang ke nilitum sita la ke long tang atum asa kuri ke long atum lege chok che gali jong si ke chok che ko mane do pulo dang te ko bela ki pe ala ki pia bang si ke chok che jong si interview vede pulo te la interview tipi ke la ke long atum le interview ke tipi nei ali ma di appointment tipi atum si interview ke pinai ke ta non ke ala interview vede posi ke tham du bang ke la ke dak alam dulu kopi arlo kopi pi koson alam nela cini de lo kita nelitum kacini bang ke la son lo alang litum nelitum kacini do no nelitum along alu nang apili ta do lain lo alu la so alu nang apili ta do la pen ke lampar sita me social media ni lo ta tekolong lo la pen ke dak ke ong dung ge litum munin sido lo la pen ke alang itu ni pute ke yo bilo malang itu vacant apos do pusi
apply dun lo appointment letter fee lo job thing si join lo training ke dam nang ya tuman sita dam lo la so pen hala ke joiner ni pen pinia yan dalam itu regular salary long bom lo lage thang ka siksa ka belo pulo te konna kopi alam men sila so ka siksa ka bang itu ko ma hala bang ke kamata mimi adim do ko lo la si jong si hala so appointment ki pi huta pinya scam do ko pulo dang te hala scam star bang hansi ke net nang ko ma si hala so scam ido hala bang hansi net nang ko la pen non ta me fresh application ang ko pulo te another scam do ko lage da ke scam do ko da ke uthor ke tuma je tham mong lo an nepotism nang le ko favoritism nang le ko kopi ma nang le nai an me da ke nang le la si la bang ke Ilitum Karbiang Long Autonomous Council Authority atum si tame la bang ke cemat ka tu nai la so cemat ka teng dan si la bang ke claim si ke mi la ben ke non la so appointment aho jong si hala appointment ki pia hut si tame ko piloma appointment ki pia hut sita ko piloma ada ke nili appointment letter e pakelong don ke lake copy dp ke ko piloma pa to the honorable executive member IC environment and forest Karbiang Autonomous Council hala fanda copy pi la bank to the principal chief conservator of forest fanda and head of forest force Assam Rehabari alaga tapi la benke ko bila principal secretary to the Karbiang Autonomous Council hala fanda copy pi la si divisional forest officer Karbiang East West latung fanda copy pi la si hala sohu jong si irregular hala sohu jong si jok chidu bulong ke non ningkan ke papi ningkan drop si fi ningkan ar ke papi hala soang bong re kopi si orang tadi itu kali la panda deli tu marjo deli tu manang pacini lo abang ku ke deli tu mecini itu delta long rap pedatum promotion ke long datu la pen ke long rap pedatum ke dak pen district transparency non hala tumbang ada ke remedial pen claim bo matum datu ente non la dak ke prong atu bang la promotion sida ke long de tu bang akan ko pilo ka pisung nang la so ingwai jok tong la so notice kai suma so court notice kai suma mate ko son ma la da kama sita me ko pine conspiracy dolo ko sine le to mangke chini lo ba na na je thana teng dolo kangte tani le to mena mat ke to inquiry fi ne ke dam le ra to ke dam ne tum ta kali sita bang ke ko be ka tum agree party ko tum na ke thana teng ke la long ra pe na tum sita me promotion ke long dolo so pengen dakpen district transfer kita matung dah dulu bang ada komplain bomno remedial pen tanggal isu nabi pen pulau deh halat tumyong si lason pulau deh laku mabang sita apan sita isu sede naku si eli tu magai piu nang itu press pen jok lah pacini lo council authority pan sita me pacini lo la pen ke Karbiang marat pan sita pacini lo la pen ke la so employees atum pan la non 340 so employee tumbang pan kita kamata cipi sungu nang itu maja kang lu anak isu mare dia begitu jadi pemain lemong jadi si rat hal le house tangkap itu asal kita sino dan jadi kalau teh tangkap itu nanti thay pro kasi council so double tangkap ya change masih ketemu tema so tangan itu tangkap ini bukan kita tegende ke anda tegende ko lagi ni ye tegende lagi ni ye nada konon ko sita nili tungi puji bangke nonjong si fresh application hanglo bulong te dakye artalam tanange ro lapen lanon itu tung pananyong si pitu edi bulu te nangala ke call nang interview ke call nang yakamalam masih ave lapen artalam tanange ro lapen ke educational qualification alam tanange ro kala sohor ke HSLC gomene ko people lang ke graduation nangi pulong te ladake latunge application masih apply no nang lelo post la sola me arta da jong arta da limit doi unlimited kali cintok pang sida pidunai wala masih avete ni la so arta lam da doko da jang tunge non nikan ini thong te retirement dam bo tunda du pulo te latunge koson sida ke ka apply dun long la
apply masih apply nongge la se mo pen puson se ko na decision masih council la bangko decision masih yang se cabinet level executive level yang se pine decision and purote la sa decision masih chokil la sila bangke alam itu terkini gitu sih kibili Padahal considering the human problem. Laso bangke on humanitarian ground per alang itu la bangke plan per nahi. Apa itu support alang itu mana bang? Pen alang itu na legally dam lo puron te la softcase bangke lage. Mana ni thanu ne dam lo boda lage mana ni thanu ne. Lalang itu na employees will say right to. Non na tu mate humanitarian ground कर माके भारी crisis तो human problem उसी पुपु भारी human problem को ते कुमार who will look after the victim family non bangbaru ni bangbaru तो family बन के कुमार लोग भी निकल आंजी non इसी bangda पे council पे ला bang ni को bang तोड़ के पेगला जे ते उनको सर्विस का को पाई जाबो घुराई पाबो ते उनको दिन एटू डिबो नुआरे council legally এইটো দিব নোৱাৰে মানে কাউন্সিল তুমি যদি ইলিগেল কৰে তেতিয়া দিব পাৰিব আৰু ইলিগেল কৰা কেছ হ'ব এটা ইণ্টাৰভিউ পাতিব আপুনি লিখিব লাগিব ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিব লাগিব তে বহুতে ইণ্টাৰভিউ ফেল হ'ব পাৰে লিখিব নোৱাৰিব পাছ নহ'ব তেতিয়া পাছ নোহোৱাবিলাকক আপুনি দি দিব নেকি তাৰ যুক্তি আবেলে বোলতে ন পাতো ঠিক না আপেন মাতো গভৰ্ণমেণ্টৰ আচনে এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ এনেকুৱা সুইচাইডেল ডিচিজন কোনেও নকৰে নাছিল এইটো এসেঞ্চিয়ালি এপিল লো যে লাইকে দৌব আলাম তালিকা প্রকট এসেঞ্চিয়ালি এপিল লো কাউন্সিল অফ কাউন্সিল তুমি চিনি চিনি সলা এনসিএম মানে তুমি নাছিল চুনেংরি পার্টি ক্রিম লো সিএম লাগে নাংলি ফান la kaprek vested interest atu officer kami tahay asong atum tahay ba mane abang futum tahay jela sona decision en nahi balasan thane olam manwan lasinang leader politician conduct nong nam itu mesen nangi pulote ra pro people is ya government pulote ra da to avan so catching on laso bangke avan they have to show their sympathy. La se que pasó